اولا السلام علیکم دوستان عزیز، مردمی سربلند ریوانی بوستانی، من باور کنید اکنون با رشته تقدیر با شما هم جنس و هم رشته و اولاد و ریشه پیوند شدم. از این بینهایت سرافراز هستم. یک مردمی سربلند، یک مردمی با اور و با ناموز، یک خون گرم دارد. باور کنید من در بسیاری جاها میگویم هر یک مردم با یک صفت خاص خودشان فرق میکنند. مردم ریوت از این جانب من خبر ندارم، از این جانب همه مرد هستن. مردم ریوت به اختیار خودتون یک کفگولی کنید. سری ما قدم های یک و یک شما برای عزت و احترام، برای دستگیری کردنیم. و ما درباره شهرام جان چی گفتنی؟ شهرام جان عزیز دادرک شیرینم، نوار بردار، عکس بردار، راستقو، انسان کامل، سوارشیک، الکتریک، سان تکنیک، پنج پنجه مرد هنر است. مرد سر بالای وطن است. خدا خواهد انشاءالله که به این سرزمین، به این وادی، به این مملکت خدمت های خودش را دریغ نمیدارد. یک فرزند جوانی است که علاقه یک تمامی وادی میشناسند. همه همین حافظان و مطربان به افتخار من باور کنید، به افتخار شهرام جان عزیزی همین سرزمین ریوانی بزرگ باستانی و به نهایت مهمان نواز و باور و به ناموس و به تمکین و به آداب و سرخم شما رویده است. برادران عزیزم، برادران عزیزم، مگر این افتخار نیست؟ مگر این افتخار نیست؟ دوستان عزیز، من از یک و یکی شما تصور کنید رو به روی هر یکی شما ایستاده منتداری خودم رو بیان کرده ایستادم. از نان و نمک‌های خود راضی باشید، از خدمت‌های خود راضی باشید. خلق عزیزم، من میبخشید بعد از میکروفون را گرفتم به زودی نمیتیم. میبخشید تو بدانید درد دلم بسیار است. با شهرام جان عزیز ما نقشه های زیاد داره. فضل جان، ما با شهرام جان نقشه های زیاد داریم. همه باور کنید که از قلبی من، همین دل و جگرم همین سخن رو میبرارم. خدا خواهد یگان تا شما رو شهرام سرخم نمیکنند. نامبردار ریوت میشود، نامبردار وادی زرافشان میشود. من به شما کفالت میدیم. اگر نتونستم حیفی تو گفتم گیره. باور کنید من یکوی بدونید چی، من برای چی سرگرمی میکنم؟ در خدمت ما و شما هستند حافظان، مطربان، هر یک و یک اینها رو من نام نگیرم کار میشم برای که مردم قدم رنجه کرده اومدن. من باور کنید اگر پیش و قفا گفتم یگان تا مونده پیش پاتون سری من قدماتون نوازنده بهترین وادی زرافشان بابای برهان، نوازنده در تمام سبک و اسلوب به همون مضمون شعر می‌دراید. سری من قدم های شما اکی ولی جان دولتوف، حافظ دیار، شخص خاکسارترین همین وادی زرافشان، شخصی که خاکی هستند. اکا جان سری من خاک قدم های شما خوش آمده. نوری دیده و تاج سر از خدمت های خود راضی شده. اکای عزیزم از دهی نودونک زیب دهنده یعنی همین دورت دستتون درد نبیند. اکا جان، اکای قربان علی شک، اکای قربان علی زاده یعنی همین دیار و ریشه پیوند همین دیار هستند. اکای اینو میگه چونین سری من خاک قدم های شما خوش آمده. نوری دیده و تاج سر غالب جان عزیز از دهه کشتودک هستند. ما این بزم برای چی کردیم؟ مخصوص برای معرفی کردن. ما بسیاری نوارها رو در سامانه های اینترنتی پخش خواهیم کرد. شما خموتر نشوید. هر یک و یک اینها خواهران ما هستند. ما همه اینها رو حفظ میکنیم، بعدا میپرتویم. فقط ما و شما رو معقول است یا نه؟ هزار تشکر. ناگفتن نموند. باور کنید من نمیدونم اکنون سرگپی هم شود حافظی خردسالترینی نمیدونم تاجیکستان گویم دنیا گویم خواهرجان شیرینی من انجمن‌آرای وطن امروز خدا خواهد در خدمت ما و شما هستند. حافظی اساسی ما انمی خواهرچه شیرینی ما. این آدم خیلی حاضر خودشان اثبات بکنن کی بودنشان رو. هزار تشکر.
ҳазор ташаккур хоҳарҷони азизам, ҳазор ташаккур. ҷигараки ман, ҷони тағош, ҷиянҷони худам. синви чанд мехонед? синви 4 мехонанд. договори мактаби ин кас аз договори мактаби оли қимат аст. донандаи 4 забон, ровии ширинсухан, донанда, хонанда, ягон камбудӣ бошад айб намекунед. то якуми маротиба дар тӯи иштирок карда истодааст. ҳазор ташаккур. маҷидова фарзонахон аз деҳаи урметан ҳастанд. ба ифтихорашон як кам кӯбед. сари ман хоки қадамҳои шумо. ягон кас агар ба ногоҳ монд бахшишҳои зиёда куҷонҳо. ҳазор ташаккур. дар хизмати мо буданд барои ороиш додани ҳамин саҳна бародари ҷони мо аз деҳаи урметан ҷавоҳирҷон, ҳамсифҳои домод. як гап гӯм, ҳамин хел истед то охир, ҳамин хел монед, дӯст гӯяд ҳамин хел шавад. ман бовар кунед тан додам. сари ман хоки қадамҳои шумо. хуш омадед нури дидаву тоҷи сар. шаҳром, ман, файзалӣ, дигару дигар то ба охири умр дар хизмати шумо ҳастем. ҷавоҳирҷон, ташаккурҳои зиёд. дастатон дар наминад. ягум аз шумо миннатдор ҳастем. агар ягон кас аз хотирам баромад, наворбардорони имрӯзаи мо, ҷавонтарин наворбардор, сарафрози ҳасанбой аз деҳаи дашти қозӣ, муҳаммадҷони умрило аз деҳаи урметан, файзалиҷони суҳайлӣ шогирди дасти рости ман аз деҳаи урметан, шаҳром имрӯз шоҳи базми мо ҳастанд, келини мо хони мо ҳастанд. сари мо хоки қадамҳои якояки шумо. амаки ҳалим, холаи биви, бово, ба халқи азизам ташаккурҳои зиёд ки чунин фарзанди фарзонаи миллат таваллуд кардед. ман падару модарро ба инҷо даъват кардани ҳастам. медонед ман бетайёрӣ омадагӣ будам. ман вақте ки келину домод ба тахт мебаромаданд, ҳама ду чиш дар келину домод буду, ҳуш дар дигар ҷо. аз ман чашм дар дигар ҷо буду, ҳуш дар келину домод. ман дидам, ҳис кардам, пайхас кардам ки домоди азиз вақте ки ба рӯи тахт мебаромад, аз қалби дилаш ба сӯи гуларуси худаш мегуфт: агар ман бахт мебудам, туро хушбахт мекардам. агар ман бахт мебудам, туро хушбахт мекардам. ба домони ту афтода туро бар тахт мекардам. агар ман ишқ мебудам, туро ошиқа мекардам. ба харри дил паяф карда туро содиқ мекардам. агар ман шеър мебудам, туро шоир ҳаме кардам. ба алфози ту биншаста туро моҳир мекардам. агар ман моҳ мебудам, агар ман моҳ мебудам, туро истора мекардам. канори хона мекардам, туро назора мекардам. агар ман шона мебудам, сари ту шона мекардам. ва тори мӯи ту худро ҳаме парвона мекардам. агар ман моҳӣ мебудам, ба дарёи ту мерафтам. ба мавҷад бозӣ мекардам, ба гирдоби ту мемондам. агар ман ҷон мебудам, намерафтам зи ҷисми ту, туро ҷовид мекардам. ай, туро ҷовид мекардам. ана ин буд суханони дили шаҳром, ҷони азизи мо. ман бовар кунед ҳунари зиёд надорам. ҳамин як чизи хурдака ки аз дасти мо меомад, аз номи гурӯҳи наворбардории Умед видео ки тури зиёда аз 10 сол дар водии Зарафшон хизматрасонии худамонро карда истодаем. шукр аз Парвардигори якаву ягонаи болои сарам мекунам ки ягон маротиба сархам нашудем. камбудӣ ҳаст, албатта нозукиҳо буданд. ман узр мехоҳам аз якояке ки мо камбудӣ кардем, аз дасти мо меомадагаш ана ҳамин як тӯҳфаи хотиравие ки як умр бигзор ки дар сари тахти тирезаи домоду арӯс бошад ки бинанд имрӯз мо оё ҳастем оё нестем. гӯя ки ана ҳамин акоҷонҳову додарҷонҳои мо бар тӯи мо омада хизмат карда буданд. шаҳромҷони ширин, аз дасти ман дигар ягон кор намебиёяд. ана ҳамин як тӯҳфаи хотиравие ки аз номи гурӯҳи наворбардории Умед видео ба шумоёни азиз тақдим карда мешавад. аз сидқ қабул фармоед. бародари азизам, як чизро шаҳромҷон иқрор шуданд. ман ҳам як рози дил доштам. ман ҳам мехоҳам иқрор шавам. мебахшедун дарозгапӣ шуд. ман беҳад хурсанд ҳастам. тӯи худи ман аст. аз сабабе ки шаҳром кадри беҳтарини гурӯҳи мо ҳастанд.
кадри ҷавонтарин вақте ки якум дуюм бор ман тӯй фирсондам кадрҳои беҳтарине овардан ман дар назди ҳамагон иқрор мешавам ки 60-70% ҳунарҳое ки ҳозир мо дорем ман аз шаҳром омӯхтам. ман аз шаҳром омӯхтам, на шаҳром аз ман, на ман устоди шаҳром ҳастам, балки шаҳром устоди ман аст. як кафкумӣ ба ифтихори Шаҳромҷони азиз. домани устод гиру шод шав, муддате хизмат куну устод шав. туяд муборак устоди азиз, туяд муборак ҷавонмарди ревади азиз, ай муборак бод Шаҳромҷони азиз. ман чӣ гуфтанӣ, иқрор шудани ман ҳамин аст ки ба тамоми аҳли гурӯҳе ки дар инҷо ҳастанду ва нестанд, шогирдони азизам аст, ман аз ҳамин санаи 17 ноябр имрӯз зодрӯзи ман ва зодрӯзи Файзалӣ дуямон дар як рӯз ҳам боҷа ҳастем, ҳам писари хола, ҳам ҳамкор, ҳам дӯст, ҳам додару ако, ҳамаш мо ҳастем. ҳар дуямон дар ҳамин зодрӯз ҳастем. календаратонро бароварда проверка кунед. ба гуфти урусо таи 4 сол ё 3 сол аст ки мо дар рӯзи зодрӯз мо ҷума шанбе якшанбе мегатар дар хонадони худ нестем. якумин соле ки пас аз 4 соли ҳамин хел интизорӣ дар тӯи Шаҳромҷон рост омада омад. ҳар дуи мо дар як хонадон ҳастем, бо Шаҳроми азиз ҳастем, бо халқи ревад ҳастем, бо ҷигарбандони худамон ҳастем. сари ман хоки қадамҳои шумо, сари ман хоки қадамҳои шумо. ман аз ҳамин рӯз иборатманд ҳамчун сардори гурӯҳи навобардори Умед видео ба ҳар яку яки аъзои гурӯҳ фармон медиҳам ки аз пагоҳ сар карда сардори гурӯҳ ман нестам, балки Шаҳроми азиз аст. аз пагоҳ иборатан ҳар як тӯю маъракае ки мешавад на бар ман занг зада иҷозат гиред, балки аз Шаҳром занг зада иҷозат гиред. тӯй муборак сардори муҳтарами гурӯҳи наворбардори Умед видео аз деҳаи реват Шаҳром ҷонешонов як ифтихор ба ифтихораш. Ходаҷони азиз, тӯй муборак шавад. мехоҳам тӯҳфаи хотиравиро ба келини домод бо бусаҳои ширини гарму меҳрубонӣ тақдим карда бошед. бобоҷони азиз дар зери як савту навоҳои ширину муҳтарам як сарти мардум хурсандӣ кунанд. сарти модарро шири сафедам додӣ, дунё ба умед асту умедам додӣ. то бар сари ман чӣ ояд аз пешу камӣ, ту бар сари гаҳвора навидам додӣ. ҷавоҳирҷон пушкоя паронед, ҷавоҳирҷон пушкоя паронед. онҷо чанд таи аз сартиед рафтам гирад, сартаи номи Шаҳром шавам ман. ай модари ширини ман, ай модари ҷони ман, аз хизматҳои худ розӣ бош. ман аз номи Шаҳром мегӯям, ягон маротиба саратро кам нахоҳам кард. ман номбардорат хоҳам шуд. падар ҷони азизам, аз сари ман хоки қадамҳои падару модари Шаҳром. барои ба ифтихори падару модари Шаҳром як кафку бизанед, ба ифтихори падару модари худатон як кафку бизанед. тӯй муборак Шаҳромҷони азиз, тӯй муборак додарҷони азиз. хурсандият якум набошад, ягон вақт рӯзи камию хорину зориро набинӣ. домоди азизи мо, ай ман аз хурсандӣ чӣ гӯям намедонам. агар ман қудрат медоштам, боварди як корҳо мекардам. афсӯс ман як бандаи оҷиз ҳастам, ҳамаи ҳамин кору алами халқи азиз кардам. сари ман хоки қадамҳои шумо. ҳазорон ташаккурҳои зиёд. ин нури динаму тоҷи сари ҳамаи мо. роҳи шири калони мо сухан ба шумо дода мешавад. агар ноҷо гуфтам, бад гуфтам, хато кардам, зиёд гуфтам, узр мехоҳам, бахшиши зиёд.